Olivia Radio to Kanpur. Ahong kipwan sa nga FM Bekahar Talikat Point kipan ahi. Dinglam dak sa kilominit somli agin to kiton nila pwede kampaw sin kal kitazak to na ngay sa ding sulak tomte COVID-19 takisaya sin sakna piyat inom Community Quarantine Center de Ensia Kanpur District total curfew ko inom COVID-19 na ito de alap to feel Pina akin ko na ngay kita din. Kung paisa kita na COVID pumpi na pamayti na hileng coronavirus COVID-19 hileng igamsong Manipura leng hay bang hiday to muksya kay inom sila district kadi nga amasapian muksya kaom kung som ni ilan upano may katsinay akipan hong kipan hiya saan may som ni kumsang nila som yung Kanpur district nga panihiyay hileng jay ka ni som nga muksya in oma tuta na sa ikya hida district sunga ni som nga patahi sana muksya kaka table quarantine center youth hostel hang tamlam ka apan hiwa amarte isolation mun district hospital ko ni thum kelu Infal muna Jenims adi nga refer nga sa tiling telha uhi. Avec wagam nga sipan hong sipan hinuwa. Manipur kampung pia muksyak za ni som ni nga pataw hi to telaka ni dam sipai na veilel ni som ni le thum pha Manipur kampen alaw thong hwai law pian mun green zone se himale to in red zone swak se tin munin omlel hi na leng ki gen hin apai ta me som le kum sang ni le som ni akipan ni thum si som tu ni tanina siti bang na ve mu sia thak to zel ina Kanpur district ka na ama sa pen ni som le kum sang ni le som ya china ya pan hong tung ni hi Main som nga ni invel set Ebola, main som ko ka positive ahi ti cases. La Kanpur isolation center atipan genuine isolation water at koldi nga main som ko kumsang ni som ni apwak sa tin tahi. Coronavirus na vetu muksya ti to zel tin na vetu te hom ton namun community quarantine center na bial ten containment zone apwana hi inlen ki Zan main som ni kumsang ni som ni Kanpur district akipan COVID-19 day muksya saka teng infala isolation water at koldi nga kwasa hidanin to kizahin. Zana na day mu saka dung suyin zan may na district magistrate chairman district disaster management national disaster management authority for Kanpur in quarantine center tuma na skin le klang te sila tu so abol dung so ina to bang thu te silin tau hi to te Samson Paul P residential school hostel simlam malam ngathal main road so alam Samson Paul P residential school hostel tumlam ngathal playground the youth hostel fencing EOC approach road youth hostel fencing le circuit house fencing design Circuit House fencing design to dim road bana Circuit House fencing design te hiu District Magistrate Chairman District Disaster Management National Disaster Management Authority Kanpur for one geda IAS ina Kanpur District sunga 144 CRPC pana pian tak kele hong tung ding main som tum le hat kum sang ni le som ni kan hiding hun de la pa hi dan ken hi to dung luina Ministry of Home Affairs, Government of India, National Disaster Management at kumsang nila. Nga tung to na apay sa main som na sagi kumsang nila som ni hong tung ding main som no tum lehat kumsang nila som ni tan aya de la ahidan. Manipur so kalin le to kipanina main som lehat kumsang nila som ni in si kum bisil lockdown le Main som tum le khat kum sang le som ni tan de dak a hi
District Administration คือการปรินะย้ายที่แรงตกกิใส่ปันลางนาห้อยตะเขาอมเจเล COVID-19 กิเทดัลอินนี่หูเจหินนาตันละเทอหิดานอมุดุงซุยนะ CRPC ขัดกว่าสเหตุมาเซกชันขัดลีลีนไว้ซับเซกชันนี้หมกพวกนับจากอหิดุงซุยไม่มีซ้อมถุงเลยค่ะกลุ่มสังเลยซ้อมนิตันอหิตัวเลทุตักห้องอมนอนมาตันกว่ามานี่อินจัดที่ปันปดเทโลดีนาเทสักนาบอลอินตัวอิน District Administration Law Enforcement Medical Personnel บานะ COVID-19 เอ็ดไกนาที่เฮลคานเซมตูเตะก็มาห่วงเทโลดีอหิดานตากลังให้ทุกส่วนที่พอปัลสักตูเตะตัวมาดานตกิตัวกากอดนาเปียเทอหิบานวิงาลดิงอหิทีฮีDr. Chaltonglin Amo 55 Tipay Muk Assembly Constituency MLA ina zanme nisom ni kumsang ni le som ni ina gelzang khwa Philzol District adinga kibol Engedi Quarantine Center bapain ki thwa pi na pya he dulela Engedi Quarantine Center nisom ni le kwa omlelu amau ti adinga enkol tu te adinga triple layer mask glove le something khat apyak pana disinfectant azading sodium hypochlorite leng piahi Engedi Quarantine Center muna ni som ni lekwate asisanu bel tet dekhiwa kwama COVID-19 hi dekha omlawina amaute negative deko hi Center for Community Initiative CCI le District Administration to transport to a homina zanme ni som ni kumsang ni le som ni in GNM Training School Hall COVID-19 to kisai Standard Operating Procedure SOP tung tang kisin sakna niya omina Rangon zakna pawan yadaf IS Deputy Commissioner to transport na kisin sakna ni nagyakin hi District Health Society to transport atipan Dr. Wonsin Paupan Singh Chief Medical Officer Dr. Langongman Samtile Dr. Ngani Kim Haukitena Standard Operating Procedure SOP Tokisai Community Quarantine Center and Kaikezi Yapoy Mo Tokisai Desin Sakna Piawa Trichanpur Subdivision Hwansunga Community Quarantine Center DN Kai Tutiena Agad Yung PPE CCI in partner ane Christopher Blindan Mission Noya Project Khatung to na hang paite piak chat na len le in omhin Zan main som kumsang le som in Chairman Mani Preda le MLS 60 Singat Assembly Constituency in Swan Haldawina Sai ngai kot area sunga gamdang apan hong tipan te omna Community Quarantine Center thum de na ne Community Quarantine Center omtian le don din in kini hawai antang le apoimo na atat din in Sumpiahi Chairman Mani Preda the MLS 60 Singat Assembly Constituency in the Community Quarantine Center Tontomte Apakuna SEO Sangai Kot Complex Muna Primary Health Center Lamnading Le Sadhavna Mandap Community Hall Lamnading Munleng at Kiakna Ningal Sadhavna Mandap Munding Bel Vanin Mubet Hapan Engineer Tete Nane Yina Gari Hall Saknang Community Hall Munding Kidat Mading Ahidan Engineer Tiana Nalepo Tesak Uhi Primary Health Center Ding Rabel Barrack Quarter Ding Bangsa Hiam Bol Hiding in Genoa Community Hall Ben Ministry of Minority Affairs Government of India Noya Pradhan Mantri Jan Vikas Kayakram PMJVK Tungtona Kumsang le som le le kumsang le som le kwa adinga Vidal Sian Ipal Pai Manipur Minorities and OBC Economic Development Society Mobet in Sai Nafetna en Kai Dingo Hin Leng Tigen Hin Deputy Director Administration All India Radio in Zanme Nisom kumsang le som le to abol Ministry of Information and Broadcasting Noya Program Executive All India Radio le Dudasan Nisom Google Kwa Junior Time Scale of Program Management Kader All India Radio le Dudasan Bana
Junior Time Scale Program Production Career All India Radio Leadership in Kai Sangwa Tuate Laka Chin Kalyan Gulte Tulela All India Radio Imphal Program Executive Lelle Assistant Director of Program ADP All India Radio Leadership Dina Kai Sang Council of Higher Secondary Education Manipur COSEM Noi A Polsom Leni Exam Leya COVID-19 Lockdown Yaka Zo Siang Zo Lawa Bubang Ka Hiam Te Hong Tung Jing Zulai Ni Kukle Zulai Ni Sagi Kumsang Ni Le Som Ni In Le Hiding Hing Council of Higher Secondary Education Secretary Lele Switch Biren Singna Tuswa Abol Na Higher Secondary Education Kumsang Ni Le Som Ni Exam Na Pailel Lockdown Yaka Zo Siang Lawa Teng Exam Ni Hunding Bisya Thak Ahi Dung Zuina Zulai Ni Kumsang Ni Le Som Ni Zing Lam Dak Som Asipanina Itag Lam Dak Khat Kikal in Engineering Drawing Sociology Le Thangta Hiding July ni Sagi Kumsang Ni Le Som Ni Zing Lam Dak Som Asipanita Lam Dak Khat Kikalin Elective Bengali Elective Hindi Elective Manipuri Le Elective English Te Hiding Hing Examination Answer Scripting Zulai ni Get Kumsang Ni Le Som Ni Tan Peluding Supervising Officer Tele Officer in Charge Teng Te Sakyo Exam Peding Te Ma Candidate Teng Na Admit Card Bana Amauzat Ding Hand Sanitizer Sipuak Ngai Ding Bana Mask Gat Siat Ding Ahi Bana Social Distancing Zui Siat Ding Te Sakin Len Omohin COVID-19 Zaka District Tsunami City Pun Home Ham Ahi Asipanina Evangelical Baptist Convention Church Gospel Sentinel Hall Yulam Ka Hebron Bank Pansanani Tenga Patyan Tutak Dina Online Tungtona Hasya Pai Komsel Hezan Takin Great One Nasip Nale Mission to People Sanina Reverend B. Kambu Mina Patyan Tutak Dina Nehi Zanita Humzat Nahuna Tudian Patma Ina Chief Medical Officer Tipanti Benjamin Na COVID-19 Igam Sunga Omta Le Kivian Dindan Le Lau Thong Huai Lo Ahi Dan Kirna Nehi Quarantine center di le atumna bang activity topik tingna iyendi khana positive som likhat tak muhia tina inalum liap tomai thea edele unaute tu zana ngin tu huti lo ro malung liap wai din mun ki omin ai loi asiak tu yai positive imakiati iuna kam tu makifana hung paiti COVID na ana pai kasi ma ko hin ta siya ka quarantine center ako te lang ai siya gina kipa pi lo na pina mi pi la tung nai lo ai ti khailin tungwan wai ai wana quarantine center ako mi ti tiang ina to bang a risk a COVID virus pokat ina hin ta ti ma hi Wai jika tua tira ka positif ang kham jengina ang be lai khak lele ai di ma ye ye ina quarantine center apoi mo na le ki thua pia lu thua apoi mo na bang le kin khan to ni ki mai to ni na wai jika mo patau ki ni angin amau de quarantine center akom ni ni wai wai jika tuna medical lama siam ma ek part na amau de dam ni na wai ta ka in kol hi wai apoi mo bang bangina ai lam tutang ai le tu ti lai ye e tu za idin adam thingau patau ko idin mun om lo ye to za to ma pa hen mo zo na tang lai hi ole tu jing kala dinga pete kampawa jing kal ki tu za to na ingai sia thiu sia teng ha hi